Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will show you how to make caterpillar here. We have caterpillar. This is the dry one with mushroom. You see this mushroom is dry one. Africa more we use this one mushroom. And I'll make caterpillar with mushroom with fish. You see the fish here, it is dry fish. Dry fish. If you look, it's dry fish. I've got leek, spring onion, 2 cloves garlic, 1 chili, ginger, nutmeg, jumbo seasoning, peanut butter. I'll use this one, but I'll get another model. Peanut butter, universal seasoning, here mushroom. You see mushroom here. You see parsley. See parsley here. You see here. The baby one coming. Baby coming. That's it. I have oil, vegetable oil too. Vegetable oil, I use vegetable oil. Bonjour, on est au Hollande. Soyez les bienvenus à la maman Lydie. Les na Hollande, tu veux gagner 3 pièces. Na Hollande, maebo, na mbinjo na biso okauka. Membis na zui ya mboto moko. Normalement nga linga so sa maebo na biso okanga na sala na njombo. Njombe zate. Yango na zui mbisa mboto ya moto moko. Munyo. Mboto moko vraiment. Eza munene na. Eza tala munene. O nga ana mbona biso senga 5 livres. 5 livres na bapi. Eza ya munene. Na osala mayibo na biso kauka 3 pièces. Naza ana mbisi na ya mboto moko. Izali awa. Naza na DI. Naza na pilipili vert. Naza na mwali tangawis, ginger tangawis. Naza na tungulu moko. Naza na muscade. Naza na ndembe awa, ndembe oyo na poiron la. Naza na ngo. Naza na mayibo na nga ngo ya okauka. Mayibo na nga ya okauka. Biso benga makutukutu. Naza makutukutu na nga awa. Naza na jambo aroma awa. Naza na mwamba ya mkino basa ndabu kana presenter mais basa msusu za mkiawa. Naza na universal seasoning. Na ningango za bien za kitoko bomeka za kitoko. Naza na mazudu na nga ngoyo. Moni ona sala swa mi oba bebe kungobota. Ewa ngobota. Kachara maita ibandi kobota. Na cha mazudu na nga o la préférence so na sa na nga faire de rete na usa na mazudu. Za kitoko bomeka za kitoko. Na wili awa. Wila ba legume awa. Za na awa. Pour moni sikola o na pona mbinjo na nga na dongola ba salite. I need to take, the small black thing out. I'll choose, and after that I'll leave that overnight in the water, and then I'll keep it clean because some stuff you have sand inside. I have sand inside. I need to clean properly. Po ezala apena zelo na kati. So na longo makalo yo bloko longoli après wano clean osokoli yango après na otikongo ela na mai na butu overnight ela na mai na butu après bo mona ndenge za wana mayebo peza ndenge wana opona mayebo pe na otikongo ela na mai. This one is a mushroom, but it's dry mushroom. I'll check everything is dead, something I'll take away, and then I'll leave that in the water overnight. And then I'll keep changing the water, clean it, change the water, clean it, change the water.
because it's sometimes you have sandy inside. So you need to nice clean, you know. Give it that nice clean if you need to eat that perfect. No sand inside. For my able to raser le belé, but even des raser le belé. Donc on a chana maina on a kosokola, maintenant tu connais là na butu. Pour raser, my able to raser na mbiji za raser. So sokolon bien te ou ko liamonte. Ok. Merci beaucoup. Apo na sikoyo. Pena ozonga la bino. Na ozonga la bino next day na jouer ko la na ozonga la bino ko na la sona o sko na but no la sona mai next day. Sikoyo biso ka kana ngande na ko sokola kaka poso nango. Na ko sokola ka poso no me no fancha na mai te. Na sikoyo poso na bakwa ki mungo na fancha mati o eza mbisi ya moto mo eza elemba pendeza te po na congeler za mo okangama. Eza ya moto moko penza. O ya moto moko. Moto moko Moseka Mongala. Moseka abonnez-vous na chaîne ya émission Moseka. Émission Moseka, abonnez-vous à la recette. Moseka. Émission Moseka, abonnez-vous. Mondeza ezana ya moto moko penza. Mondeza. Baba gani? Boko manasewa baba ya moto moko ya mboto moko. Baba gani? Ya moto moko. Yango yo na osokola ngo na osokola ka poso na ngo isili na fina chima mungu. I think I said I will when I wash off one I'll clean just the skin. This one, you see this one mushroom black. Look like see look like mushroom black. It's dry, you know. Bomoni yang oil na poni bomoni déjà na poni mbinjo nanga na poni oil ma nini bomoni de bisi makala so poni te olie makala oyo. You see now, this is my caterpillar. I already check all the black stuff here. I'll put this away. And this one I'll put water. That one I'll put water. So na longoli anso longolo biente okoli angote. Ole ma yeboye, ole na mabanga, ole na makala. Dafo longolo poni mino longoli ma yebope. Na o check na o talango. Na check na talango na bonus ma makala binate meka mo ba ndete mike na olongola isili. And then I'll put in our channel my. Chona mai. I put this in the water. Bomo mai na sokoli ona mai salitenda mbo. Na sokoli yango après na ocha osusu na mai pour la na mai pour lobinde na go sokolomba lebele. You know, I put just one time, I clean, I put down there, and then after that I'll put clean water. I'll leave that overnight, and then next day I will clean again because this mushroom, if you didn't wash no properly, have sand inside. Bandeko tozongi suswawa tozongi na jouer lundi moma ibona biso oyoyo to chako na mine mona kimukolo lobby to sokoli na sokoli na taba 10 fois pour ça na zelo vraiment na sokoli on ba lebele na sokoli ba lebele après na vancho na mai yango yo mai mbinzope to sokolon plusieurs fois to sokol après mai asuka wana na vancho na mai na tina mungwa après na longo na mai na vancho na mungwa mbiso kaka yango pe awa bomoni awa na sokoli posu nango awa na pandiango ikomusko na sala awa na ndena sana biloko na o na zana ngo awa
tina posantaki yango ezala après na banzuko lamba oyo na kati déjà matungulu nanga nda matungulu ndembe poiron ail nanga na niki wana na tangawisi oyo ezali ndembe na litungu na tuti na sangisi oyo na kochango soki bilo na ngi kuma ebela oyo na kochango na sima ya na zanango. The people speak English. This is my food already now. I cleaning all my caterpillar and then mushroom here. I already clean all, and then I chop all my vegetable. I already all cut all. It's all ready to make now. I need started to cook. This is my fish. I already clean my fish and then take the bone away, and then now it's already for cook. Na longo da mbispa yango bomondi ngezana na panyi panjo minene parce que za mbisa mboto mona longo mikwa na sukola iposo on suko de to lamba. Okay. This is tomato. Yesterday I forgot to show you my tomato. This is my tomato. Lobi na bosini kola sabino ba tomato na ngai ezakili kolo tomato pe yango. Onde momba na biso. This peanut butter. Now, siko ene nacha maibo nanga. Awa baloli na nzungu. Baloli na nzungu. Maibo na chembinzo. Pe awa baloli wana. Na chango wana na olingana sangisango. We sangana après iloko na ngo surtout yango na yango mo bilo na posantaki yango yo le même bilo na posantaki na basika mazudi all my vegetable here add here nyonso on a posantaki bino yango na tie nyonso na tie mai add water na tie mai na tie mai na tie bloko mundo na tie wana I add everything na chasko yo tomate ba biso ça appelle sauce so mon préfère ça sauce na on préfère ça dans sauce te na tie muscada wa muscade na tie half lutate half teaspoon nutmeg jumbo seasoning 1 teaspoon seasoning ba vegetable ou ba légumes seasoning ba légumes na la strabino yango yo oyo na jumbo and then I need to add oil. Na chapil nanga. Umonde na tie wana. Na la simblo na tie na wacha sko oil. Na sa na sala oil ba legime na la simblo ka luya na sa ina. Inocha. Enough. Atia oil mkie po so tie momba pe bota mo oil. Wile bele mingi so mono chamo te mo na chende bo mo na chena mezi na chamana mona ba mezi za te na chemezi ko mono ucha add some oil how much you want but I know I add but no much oil akaimo fini kuna ngai so I put my lid on. Now this one left I have onion spring onion left here. I'll put that after. I have my fish left. I don't put it together because this fish is dry fish, but it's fresh one. It's not much dry. I'll put that after. I have peanut butter. I'll put after too.
And then I have some universal seasoning. If I want to test my food, if you have no tasting, like no salt, I will put some little bit there. Bande kubumoni natiki litungulu na ndembe na nikaki. On a nika kunika na ochanga après. Na ochanga après natiki na business mbisa mboto moko. So tieka asikone ngola mbongboy. E panza ne kuma poto na ochanga après. Natiki na mwamba na biso eza na ocha après na oyoyo gwa ba légumes oyo na ochango après. So qui net na meki so qui mungu ekoki na ngosaba so na meki neti na monyango neti zangi go na ocha oyo so ekoki na tiki mais na ti a bloque tika le on ochango après na tiki wana kuna ezalale etoka après wana na ozonga sima. Okay. Yango bobonde bande toka ani wokawa nekini wana mungu bongo kizate basawa no chamu watene cha oyo esona oyo nako mahadi moja mbona basi ache jamba moko na kanji. Not too much. On est bien. 35 minutes déjà. 35 minutes. De la chango 35. De la chango ce qu'on a na cha. Ya cha ni mwamba. Batana mai. Yeah, now na cha mwamba na cha de lupona ya mwamba de mwamba kwa kila ina apenda basi mai add water. Mashu na ngeze bele na basi ombanda ko liyo tuli ka de lutu wana na basi momki shona yo tu das lutu mi bale et ya plein ndambu I put my peanut butter now and then I add water mbisi na ochongo après na naza nanu esanga nanu ki après na ochongo après moni mo betika na salele o etikale ya ngoyo après 10 minutes na pilipili nanga add chili pepper na tena ba ndembe na wana nika kiwana ndembe na nika kiwana na tena mbisi na nga this onion spring onion and chili na fish dry fish na tena mbisi okauka na nga après 10 minutes na tie mwamba after 10 minutes when I add peanut butter, uskondembe, and napanzamo everywhere. Chicken toka. C'est bon pour l'ambition et l'ambition mboto moko. Des aboyés et tout le monde n'a non et où mais la soupe fait belle. Nele ready et où mais la fait belle. C'est bisa mboto moko na moi souka te mais na avant et belle pour bisa mboto moko ça de lemba. De la soupe quoi ça 20 minutes ka après belle non.
parce que eza déjà lemba soki te eopanzana. natie moto sikoyo ya mwa ya se nayebi bino natiaki lutu ya 3 lutu ya table ya mwamba soko olingi na yo mwamba mingi te okotya lese nango nga natie 3 lutu ya mwamba oyo ya table edepende na mashu nanga eza ebele bisu balinga mpe mwamba mokie osali mezi yo olingi me yango adibine moto natie moto ya moyenne low heat, moto ya moyenne. Nde na tiki yango na yo mélange 10 minutes. Siko na tiki moto ya moyenne tina 10 minutes sanga 20 minutes. Après belle. Yango omunde ebeli mwa uli kama mukeli kolo. Pour tiki uli mingi te boza la présentation. Et où le mine daté, qui est du colonie, qui va où les belles belles. Yango est belle, vous monde est belle. Est belle, vous me l'ambis nangai, et panzani, vous monde est bimba. Pour na tchanga tamblo ngebe après 20 minutes tamblo ngebe na tchango. So tchango abo, zambiso kapwe makasi. Oko tchana otango bandi kolama ndoko tiango mais so za business ya mboto moko so tchonga bongo ekopanza na ekuma porto na biloko no epanzani misuba linga bunga te mbisi panzana na biloko yango mona cheki on après 20 minutes avec biloko na ngebela bomoni yango yo wili bomona bo remake wili za ya mikemi ki bona tina cheki wili mingi te ninga wili mingi te oyo na olio na semula ngwana pilipili pe yango pilipili pe mana cheki yango soko lingo fini ngana fini te po bala ba rouler yango so lingo fini pilipili pe yango wana donc kitoko vraiment. See now my recipe is already. If you like my recipe, you can comment, like, share. This is my recipe. We call that mayebo nambiso kauka nambinzo. Donc ce qu'on dit recipe is mushroom, dry fish, caterpillar, and then with semolina if you like that. I hope you enjoy. Bye. Thank you. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ma recette, bon partage. Merci beaucoup. Bye.